Reka nizere ko umeze neza cyane wewe wahisemo gukurikirana kan TV2M nitwa Mani Arebasani. Amakuru akomeje kuvugwa mu mikino ni menshi cyane, tugiye kurebera hamwe amakuru akomeje kuvugwa hakujya y'u Rwanda ndetse no hakujya y'umugabane wa Afrika, ariko na amakuru agezweho cyane nawe ugomba kuba wamenya muri uyu mwanya. Tugiye kureba impamvu uyu mugabo Vinicius Junior umwe mu bakomeje kuvugwa atatwaye Ballon d'Or babisobanuye cyane. Umuyobozi wa Ballon d'Or yavuze impamvu uyu Vinicius Junior atatwaye Ballon d'Or. Umwanditsi mukuru wa France Football ritanga igihembo cya Ballon d'Or Vincent Gracia yavuze ko kuba Jude Bellingham na Dani Carvajal babonetse mu bakinyi batanu ba mbere bagabanyije amahirwe ya Vinicius Junior ku gihembo cy'uyu mwaka cyegukanywe na Rodri ukinira Manchester City. Ubwo hatangajwe iki gihembo cy'umukinyi mwiza ku isi mu bagabo ku wa mbere, benshi batunguwe no kumva ko kidahawe umunyabrazil Vinicius Junior ukinira Real Madrid, nyamara afite imibare ishobora kukimuhesha nubwo na Rodri wagihawe byaruko. Ibi byajyanye no kwivumbura ku ikipe yose ya Real Madrid, kuko abari kwitabira umuhango wo gutanga ibihembo bose banze kwerekeza i Paris, ndetse ni ikipe yatowe nk'iy'umwaka ariko habura ufata igihembo cyayo, kuko yavuze ko abategura Ballon d'Or na UEFA batayubashye. Umwanditsi mukuru wa France Football Vincent Gracia yavuze ko Real Madrid yamushyizeho igitutu ishaka kumenya uzatwara Ballon d'Or, ariko yayibereye ibamba. Yongeye ko nta muntu wo muri Real Madrid cyangwa muri Manchester City wari uzi uzatwara igihembo, ahubwo ko kuba yaranze kubabwira bishobora kuba byaratumye abo muri ikipe yo muri Espagne bumva ko nta mahirwe bafite. Ati nahamya ko nta muntu n'umwe muri Manchester City cyangwa Real Madrid wari ubizi. Birashoboka ko babyiyumvagamo, birashoboka ko El Clasico yabivanze, simbizi, byari byegeranye. Vinicius ashobora kuba yarazize kuba Jude Bellingham na Dani Carvajal bari muri batanu ba mbere. Yakomeje agira ati Real Madrid yanshyizeho igitutu ishaka kumenya niba Vini yatsinze. Birashoboka ko gutsimbarara kwanjye byatumye batekereza ko yatsinzwe bahitamo kutitabira. Natangaye bidashimishije, ariko sinamara ijoro ryose ari byo mvugaho. Amakipe yose yari afite amahirwe, yashatse kumenya abatsinze ariko ntabo bamenye. Uyu mwaka twari byiyemeje, ntabwo uwatsinze yamenyeshejwe mbere. Kubura Ballon d'Or kwa Vinicius Junior byamuhombeje ibihumbi 833 by'amayero, asanga miliyari 1 na miliyoni 47 by'amanyarwanda yari guhabwa Real Madrid nk'agahimbaza musiki. Uyu mukinyi kandi yari kuba umunyabrazil wa mbere wegukanye iki gihembo kuva gitwawe na Kaka muri 2007. Nyuma yo kuba uwa kabiri inyuma ya Rodri, Vini yanditse ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter nyine, ati nzabikora inshuro zikubye 10 nibiba ari ngombwa, ntabwo biteguye. Abenshi bahuje aya magambo n'intambara amazemo iminsi yo guhangana n'abamwibasira bamukorera irondaruhu. Uko abakinyi 30 bakurikiranye muri Ballon d'Or y'uyu mwaka. Gabo abakinyi 30 uko bakurikiranye bari bitabiriye muri Ballon d'Or y'uyu mwaka. Uwa mbere ni Rodri, nyine yabaye uwa mbere, yakinira Man City na Espagne. Uwa kabiri ni Vinicius Junior akinira Real Madrid na Brazil. Uwa gatatu ni Jude Bellingham akinira Real Madrid n'Ubwongereza. Uwa kane ni Dani Carvajal akinira Real Madrid na Espagne. Uwa gatanu ni Erling Braut Haaland
Erling Haaland akinira Manchester na Norvege. Uwa gatandatu ni Kylian Mbappe akinira Real Madrid n'Ubufaransa. Uwa karindwi ni Lautaro Martinez akinira Inter Milan na Argentine. Uwa munani ni Lamine Yamal akinira ikipe ya Barcelona na Espagne. Uwa cyenda ni Toni Kroos akinira Real Madrid n'Ubudage. Uwa cumi ni Harry Kane akinira Bayern Munich n'Ubwongereza. Uwa cumi na rimwe bamwita Phil Foden akinira Manchester n'Ubwongereza. Ndetse uwa cumi na kabiri bamwita Florian Wirtz akina Bayer Leverkusen n'Ubudage. Ndetse uwa cumi na gatatu bamwita Dani Olmo akina Barcelona na Espagne. Uwa cumi na kane bamwita Ademola Lookman akina Argentine na Nigeria, uyu nguyu aherutse hano mu Rwanda. Uwa cumi na gatanu bamwita Nico Williams akina Atlantique Bilbao na Espagne. Uwa cumi na gatandatu bamwita Granit Xhaka akina Bayer Leverkusen n'Ubusuwisi, uyu Granit Xhaka yaherutse mu ikipe ya Arsenal, yaje muri Bayer Leverkusen avuye mu ikipe ya Arsenal. Uwa cumi na karindwi bamwita Federico Valverde akina Real Madrid na Uruguay. Uwa cumi n'umunani bamwita Emi Martinez akina Aston Villa na Argentine. Uwa cumi n'icyenda bamwita Martin Odegaard akina Arsenal na Norvege. Uwa makumyabiri bamwita Hakan Karihanaguru akina Inter Milan na Turkiya. Uwa makumyabiri na rimwe bamwita Bukayo Saka akina Arsenal yamamariza u Rwanda muri gahunda ya Visit Rwanda ndetse n'Ubwongereza. Uwa makumyabiri na kabiri bamwita Antonio Rudiger akina Real Madrid n'Ubudage. Uwa makumyabiri na gatatu bamwita Ruben Dias akina Manchester City na Portugal. Wa makumyabiri na kane bamwita William Saliba akina Arsenal n'Ubufaransa. Hasigaye batandatu rero bitabiriye bari bitabiriye iyi Ballon d'Or ya 2024. Wa makumyabiri na gatanu bamwita Cole Palmer akina ikipe ya Chelsea ndetse n'Ubwongereza. Uwa makumyabiri na gatatu yitwa Declan Rice akinira Arsenal n'Ubwongereza. Arsenal nyine yamamariza u Rwanda muri gahunda ya Visit Rwanda. Ndetse no ku mukino wabahuzaga n'ikipe ya Liverpool mwarabibonye neza cyane ko iyi Visit Rwanda yari iri muri Emirates Stadium. Uyu bamwita Vitina akina ikipe ya PSG ndetse na Portugal. Wa makumyabiri n'umunani yitwa Alejandro Grimaldo akina Bayer Leverkusen ndetse na Espagne. Uyu wa makumyabiri n'icyenda bamwita Matis Hammer akina Roma ndetse n'Ubudage na AS Roma ndetse n'Ubudage. Wa 30 bamwita Artem Dovbyk akina Roma, AS Roma ndetse na Ukraine. Abamaze kwegukana Ballon d'Or muri iki kinyejana cya 21 turimo nyine muri 2024 n'uyu mwaka yitwa Rodri akina Manchester City na Espagne. Ya 2023 ni Lionel Messi akina ubungubu akina Inter Miami ndetse na Argentine. Ya 2022 yegukanywe na Karim Benzema aho yakinaga ikipe ya Real Madrid ndetse n'Ubufaransa. Uyu ya 2021 yegukanywe na Lionel Messi wakiniraga ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse na Argentine. Ya 2020 murabizi kubera icyorezo cya COVID-19 ntabwo yatanzwe. Ya 2019 rero yahawe Lionel Messi, ubu ngubu akinira yakinaga FC Barcelona ndetse na Argentine, ariko kuri akaba akina ikipe ya Inter Miami yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iya 2018 yahawe Luka Modric aho yitwaye neza cyane icyo gihe yakinaga Real Madrid ndetse na Croatia. Iya 2017 yahawe Cristiano Ronaldo yakinaga Real Madrid ndetse na Portugal. Ubu ngubu akaba akina Al Ahly yo mu Misiri, yo mu Hilal yo mu Barabu. Ya 2016 yatwawe na Cristiano Ronaldo yakinaga Real Madrid ndetse na Portugal. Ndetse ya 2015 itwarwa na Lionel Messi yakinaga Barcelona ndetse na Argentine. 2014 Cristiano Ronaldo yaregukanye iki gihe yakinaga Real Madrid na Portugal. 2013 Cristiano Ronaldo yari yongeye yayishubije yakiniraga Real Madrid ndetse na Portugal.
nuko imyaka 3 yose kuva 2019 kurinda ageza 2012 yitwa Lionel Messi aragenda iyi myaka 4 yose arayikubira atwara Ballon d'Or y'imyaka 4 yikurikiranya. Ibi bitakozwe n'umukinyi wari we wese muri iki kinyejana cya 2024 ndetse no mu mateka ya football akaba nta mukinyi wakoze ibi ngibi. 2008 Cristiano Ronaldo yari yayegukanye iki gihe yakinaga Manchester United ndetse na Portugal. Uyu Kaka yakinaga AS Milan na Brazil ayegukana muri 2007. 2006 bamwita Fabio Cannavaro yakinaga Real Madrid n'Ubutaliyane arayegukana cyane. 2005 Ronaldinho ndetse na FC Barcelona aza kuyibikaho cyane. Uyu bamwita Andriy Shevchenko yakinaga AS Milan ndetse na Ukraine aza kuyegukana 2004. 2003 Pavel Nedved yakinaga Juventus ndetse na Repubulika za Czech aza kuyitwara. 2002 Ronaldo Nazario yakinaga Real Madrid yayibitseho. 2001 Michel Aouneni yakinaga Liverpool n'Ubwongereza aza kuyibikaho. Umukinyi wa mbere watwaye Ballon d'Or muri iki kinyejana cya 2020 muri iki kinyejana cya 21 bamwita Luis Figo yakiniraga Real Madrid ndetse na Portugal yayitwaye mu bihumbi 2000. Nitwa Manirareba Hassan, iyi ni Kan TV, kora subscribe kugira ngo sport update ijye kugeraho buri kanya, buri munota, buri saha na buri segonda tuba duhari kubwawe.